April ni som bakwa sang ni som ni pani thole ni kan lo thleng vele tareng mai in zawa in thlir tu le ngai thatu zong zong te du sakna chibai kan hlana chu Russia chon Ukraine kho chaklama om Donbas region chu lak ngei tumin thapui tho mewin anwai meka longchol mun khopoi mo Mariupol city chu an phin dar hle hle to ani mutlak om Bartolonia soini nimin khan nitlawan vuain rocket de lai pui mangin Ukraine khopui sang sang te hi Russia hian a sai dup rang maya Ukraine rama thina in thla azar mek ani bermai Ukraine National Security Council Secretary chuan Russia hian Donetsk, Luhansk le Kharkiv mana Ukraine sipai te chu chut chau veka tumani ati UNO chuan Russia le Ukraine indona wangin Ukraine ral tlan chu maktadwai li point pakwa an tling to ni na soya Ukraine chuan European Union a member ni thei turin zona chan ngai question air te achang fel to ani heti lai hian Ukraine Prime Minister Denis Mihal chuan longchol na mun pui Mariupol khopui ven him na thok mek ta chuan Russia sipai te dole turin atop thlengin an beidon te soya Russia la min khopui chuasan tura Ukraine mi te an vau nu apo he khopui hi an la chu sak theilo ti Prime Minister chuan soibok heti la hian President Volodymyr Zelensky chuan kho chaklama Donbas region chu Russia kota hlan tumna an neilo thu asoya tun hnaya Russia sipai te hian Ukraine kho chaklam bial hi an bei chhole tanta a Kharkiv khua an beina civil mi panga an thia Zolote khua mi pani an thibok ni in Ukraine official te chuan an soi chimlama Mykolaiv khopui veng tu te chuan Russia sipai ten Odessa longchol mun an pan turpo an la dang zela governor chuan rocket manga in bei chun zom alani reng thu asoyani Russia in Mariupol la Ukraine sipai ten in petura patiani thlenga hun an pek chu Ukraine lam hian an zom lawa Prime Minister Mihal chuan khopui hi ala tlu chelowa kan military force kan sipai te an lo mo wangin atop thlengin kan beidon ani tuna hian Mariupol la ala om vekani ati heti lai hian Russia sipai te chuan Mariupol khopui pum deuh tho chu an kota a om to tian soya ma se Ukraine Azov battalion te chuan Azov tala steel work bula an lein khwar mek ti an soi thung Ukraine chuan Mariupol la civil mi te mun himlama lak chuana turle Ukraine sipai te liam chua palsaka kong hong le turin Russia sipai te an phut hun rei tak chung chu in thia chuana run pui hi nei ani to lowa khopuya civil mi la tang khang mek te din mun a tha to lo hle dia soi ani Ukraine chuan European Union member an ni theina tura zona bua sai question er chu an chang zo to ti President Volodymyr Zelensky a office deputy head Ihor Zovka chuan soi European Commission President Ursula von der Leyen chuan April neriata Kyiv atlo tum khan Zelensky nena question er hiapia Russia nena an indona boruak kal zela Ukraine EU member an ni wat theina tura apui tur thu asoilang Ukraine lam chuan voin khan documenta thil trul te kan ti fel theani ti in Zovka chuan Ukrainian public broadcaster te ma pathian ni khan soi European Commission chuan member ni theitura tena an paltang nuwa pompuina an ti chuale angai don ani ti in thulom om takshi kan beise ati Zovka chuan June thla anei tur European Council meeting a Ukraine chu EU member ni tura hlan kai man an beise ti soya kumin June somni pathuma tanga nili hian European Council ta chu ani mukhom don ti council chuan an website kaltangin an ta lang ni som paruk April in rini khan Russian Major General Vladimir Florov 8th Army Deputy Commander Ukraine indona thi chu St. Petersburg thanmola vuiliam ani ti in Russian News Agency TASS chanchinbu chuan apuang St. Petersburg Governor Alexander Beklov chuan General Florov hi Ukraine ko chaklam Donbas raldo tu ani tina soya abak asoi zomlo ani hi Russia in Ukraine aruna a Russian General thi pariana nia Russian sipai officer Colonel Chin chunglam thi sompalina ani atam berte hi Georgia le Syria Russian raldo tu war veteran ania heti zozai officer tra an lo wangian Russian raldo na chuan atua deuh ngei don ani Ukraine sipai ten an ka piltak kan lo puan photo Russian Black Sea Fleet jinga mi Moskva longliana Russia sipai dam chuak sa aya tamma thlak chu Russia in anon ta langa zanga lai nia riat heti chu an lang hi angai that thlak lo deuh mange ti in mitam takin ngai dan an siam
an commander thi nia soipo alang tel lo ani a thingei ani mel hle Moskva hi USSR ke chiat ma a Ukraine chimlama Mykolaiv asiam kumsang khazakwa somsari pakwa a man tran ania atira ming chu Slava Glory tiania USSR ake dar nuwa aming hi thlakin Moskva tiani tani kol tur lai khan Slava hi nuclear ral thuam apur tel thina Crimea Indona sang ni song pali apo khan reilo te atela Georgia Indona apo khan tangkai taka manani Moskva Indo long pil hi kumsang khazakwa somli pokhata German dive bomberin Russian Indo long constant long cholna ati chian nuwa Russian Indo long pil lian berani Russia Indo long lian le an chon vor the Black Sea Fleet flagship the Moskva chu ral thuam tam tak apunen April ni song pali khan Black Sea tuipula kan puanan ta kang khan apil ta ani kha Indo long lian zet khan Russian Christian te hlut tem em isu an khen bena cross thing them apil pui ni in Russia media te chuan an ta lang kha Indo long lian pil ta pil chan te tu ti pil nge ti lam te tun troma chon soi to lovin isu cross apil pui ni a soi chung chang toi te in kan an ta lang le don ani Emperor Constantine anu Queen Helena Saint Helena an ti bok chuan edi zathum somni parukhan Jerusalema isu an khen be na mun nia soi Church of Holy Sepulchre chu atloa helai mun atlo tum hian isu an khen be na cross chu amu chuang ni in an soi dan chuan mi thi tua cross si ada mi thi chu alo tho le ta chulai mun a cross an mu chu isu khen be na cross through cross ngei khani in an ngai zui ta ani chapel an din zui ta boka chapel of the finding of the true cross an puwa Jerusalema Sepulchre church chunga mun poimo ta pakhat ani zui ta zela khwalsin tam takin an tlo hut thut thin ani kumzatel alowei nu chuan isu an khen bena cross thingthem fragment of the cross su ko ran por sang le por sang hena alo dar ta zel nin an soi Moskva login apil pui tang nia soi hi cross them te tak te ania kumzabi som pokwana lai khan thira chep cross sunga von thatania Moskva a hian pathian bian hun chapel aoma chuta dadan chuan anei tu hian a pe ni in Russian Orthodox Church Sevastopol district chuan TASS Russian News Agency a hril chu wangin he Indo long hian apil pui mai thei ni in soi ani hetiang ang cross them hi mu tur awang em mai tua Christian masale tunlai thlengin an hlutin an ro em ani atak ani le ni lo fin fia thei ani lo chungin true cross ni an chali mu tur awang em bok Jerusalem khotlang lama khuan isu an khen be na cross an lang na mun Valley of the Cross an ti chu omboka helai hmuna hian Orthodox ko ran ten biakin an sanghe nge Roman Catholic ko ran le Orthodox ko ran te hian Christian masale rongbol tu ro pui tak te thil hlui von thathi an warin an ngai hlu thiam hle thina ram thiang lim Holy Land le Europe mun sanga lal iswal hling lukhum zirtir te le ko ran pa te sul hlui hi an vong na sa hle ani ram sanga Christian ten an ngai hlu in an tlo na sa hle thin ani Ukraine le Russia Indona chuan fel lama harsat na khovel ram sanga athlen meka Nepal sarkar chuan fel man sang zel wangin an fel man zati tlemna turin public sector office te tan tun thachungin nin hi chol puan an tum Nepal hi ramdang poisa in thleng ton na foreign exchange lama harsat na an to wangin petroleum product man hi asang chakle ani Central Bank of Nepal le Nepal Oil Corporation chuan nin hi chung chol puang turin sarkar an nge ti cabinet thu chuak chuan a soya Russia le Ukraine ten thakhat chuang o Indona an kalpui to wangin Russia rama tuial thei chu hral chhuat thei lovin an hren chaka hei wang hian khovel huapin tuial thei man chuan sanam apan chak le ni oil siam chuk tu tam ram dang pani Iran le Venezuela te po petrol hral chhuat chungchang a hian khuak kian a siam sak ani boka tourism atanga an sumlak luna in khat na satak Nepal hi covid rileng wanga ramdang kwajin te hun rei tak an lu thei lo wangin foreign reserve lama an tlaniam man hle towa harsatna an tok chhota ani chanchin thar ngaidom le beng fa tak thlir chun zom zel teang India ram Supreme Court chuan Uttar Pradesh a Lakhimpur Kheria lo nei tu te peina thleng kai hnoyaman Union Minister Ajay Misra fapa Ashish Misra hena bail a chhuaphalna
Allahabad High Court in alo phal sak to chu a hnawl sak mi amai kar khat chunga police kota in peturin Aziz Misra chu a hriatir ngal bawk Chief Justice N.R. Ramana Justice Surya Kant le Hima Kohli te omna special bench chuan High Court in Aziz Misra bail dilna a phal sak chung changa angai tu chiang lo nia soin thil thlendan kim changte en fia he boina thlen truma atwa tu te andu ang soina hun pek ani lo ti in bail dilna hi ngai tu thale turin ati ni Justice Surya Kant chuan an thulu na siami chia chuakin atwa tu te andu ang soina hun pek ani lo wangle High Court hian bail order chungchang hi man mo taka asiam wangin he thu pek hi nem nge pui the ani lo ati bail dilna hi judge ngai boket angai tu atul kherlo ti in High Court Chief Justice kota da chu a thazok ni in bench chuan soibok nikum October ni thum khan Lakhimpura lo nei tu farm law du lo lan tira nor huai hota pung khom te omna Aziz Misra chuan Swift car chu tlanin om khom da chu anhola mi pariat an thi ani he thil thlanga wanga lo nei tu thinrim ten an beile na driver le BJP worker panian thi bokani Aziz Misra hi man ni in thali atanua February ni songkhan Allahabad High Court single bench judge chuan bail dil da hi apal sakani ma se lo nei tu te chuan Supreme Court lama Misra bail apal sak hi an khingletin nol turin an ngen na an thelut velia Mas ni Somparuk Khan Supreme Court chuan Uttar Pradesh Sarkar le Aziz Misra nena bail nol sak turangen na siam chungchanga an chana thelut turin alo hriat tir to bok Chhattisgarh Christian Forum chuan an mi le sa te bei an ni fo wangin India ram dan puin sa kho zalen na le metin te dikna chanvo apek te paljut ani dan phola na turin social media platform YouTube channel asiam he channel hi forum hian a enkol zui zeldona Chhattisgarh ra Christian dikna chanvo hum hal ani theina turin political party bureaucracy le police ten sa kho zalen na an bod sia dan le palzu dan te talan thin an tum don ani Forum President Arun Panalal chuan sa kho bill channel hi tam takom to a ma se kan channel eroi chu sa kho zalen na chungchang bik talan ata kan mang don ani kan dikna chanvo nei tur hian kan beilet ve angai ani ati he channel kaltang hian sarkarin Christian te security angai tha dan te po talan an tuma expert ten talk show te po bo saitel an tum bok Chhattisgarh ta Christian te hi midang Christian sakwa in le loitir tia puwa be an to khowa Chhattisgarh Archbishop chuan political party te chuan Christian te chu an thil ti tum ti hlotin a man ruatan football angmaya an man thu alo soi chuak to ani International Trade Initiative Forum ITIF Mizoram chuan tu hnai khan Prime Minister Modi anhena memorandum an thona India le Myanmar ram ri abikin zokothal lan custom station a in sum don ton na chu ani dan tur ang taka kalpui thuai turin an ngen ITIF talan danin kumsang kha zakwa songkwa panga indo to Myanmar border trade agreement si ani nuwa India sarkarin sangkha zakwa songkwa panga vek more Manipur lan custom station andina sangni palia zokothar Mizoram adin ani bok Mizoram and international border kilometer zonga somsari nain Manipurin zathum somko pariat anei thunga Myanmar nena ram ria hun rei to takatain a thei angin in sum don ton na kalpui ani chuminwa December sangni sompanga atangin dan anga in sum don ton na formal trade kalpui ani ITIF chuan December sangni sompanga atanga formal trade kalpui ani nuwa Myanmar nena in sum don ton na chu nasa takin atlan niama an hria thu soin hei hian marchak state te economic lama ma sona tur ati than truwa abik takin Mizoram in atur zwal hle chu baka dan lowa aruka bungrolak lutama sarkarin chi amu tur tam taka lo pha bokani anti ramri kal tanga dan lowa thil tol ruk zinga ral tum le rui hlo atam thu an ta langa hei hi ram himna khoi poi the ani anti dan lawa bungrotol ruk ta chu formal trade kalpui chungsia ani turanga ti puitlin si lo wang nian sia thu anta langa ITIF Mizoram chuan indo to Myanmar border trade chu India sarkarin ngai poimo le zual se dan anga ani tur ang taka akal theinan malang ni se andu thu anta langa Government of India hian rampumba ka abik takin Mizoram in a hlongna atel theinan
dan anga ramria insum don ton na hi ati changtlun a thul ani anti indo to Myanmar border trade din mun chu pol then khatin an chir chiang to ti so in zir chiang to zinga pakhatin rotna an nei indo to Myanmar border trade ani dan tur ang taka kalpui chu bo zui lovin hun rei taka om tuan ta langa hun kho ral zel to lovin ramria insum don ton chu ani dan tur ang taka kalpui thuai atul thu Prime Minister hena memorandum an thelua chuan an tar lang ani a top nan view ata hne nang en na han zep vele tiang kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan an ngen chuwa tin kan video upload harte in lo dona in lo mu ngal zel theinat in tan po a ol samnan notification bell kha in metanga ola in da don ya